Ni kuri Top Figure TV twongeye kwa ikaze bakunze ibiganiro bya Top Figure TV. Nkuko rero tumaze iminsi tugenda tubibagezaho ibijanye no gufunga kw'isengero muri no minsi. By'ukuri rero hagiye hagaragara abayobozi bamwe bariko baragenda bata mu makosa cyangwa se bata mu mitego abakristo bayoboye, aho abapasiteri bamwe banze kubahiriza amasezerano cyangwa se amategeko y'igihugu, bariko baragenda baca kubiri nayo, bashuka reka mbuge gutyo, bagasuka abakristo bagakora ibitari byo, bagakomeza rero kujya gusengera muri izo nsengero. Rero nibyo tugiye kuba tubanyuriramwo tubabwira uburyo insengero zimwe zafunzwe by'agateganyo, izindi zigiye gufungwa burundu bivanye n'amakosa bari ziko ziragenda zikora cyangwa se amakosa ariko aragenda kogwa n'ubuyobozi bw'izo nsengero. Noneho rero mu gihe insengero zimwe na zimwe hirya no hino mu Rwanda zirimo gufungwa by'agateganyo kubera kutubahiriza ibisabwa ku nyubako n'ibyangombwa by'imikorere, ari nabyo uruno musi turiko turagushikiriza ano makuru, byatumye Pasteur Nsengiyumva François ukuriye itorero rya ADEPR Ngarama riherereye mu murenge wa Kabarore ni mu karere ka Gatsibo, kuri uno munsi yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano nyuma yo gufatwa we n'abakristo. Ni bimwe nariko mbabwira abayobozi bariko baragenda bata mu makosa abakristo babo. Uyu mupasiteri ni Nsengiyumva François, ni umupasiteri wo muri ADEPR. Noneho rero novuga ko yataye mu ikosa abakristo, azi neza ko urusengero rufunzwe, amaze kumenya ko rufunzwe, noneho rero barenga ku itegeko rya leta baja gusenga. Niyo mpamvu yatumye pasiteri afungwa, atabwa muri yombi n'inzego z'umutekano. Noneho rero ifungwa rya pasiteri riko riragenda rivugwaho ibintu byinshi. Bamwe bariko baragenda bavuga pasiteri by'ukuri yaciye kubiri n'amategeko ya leta, yaciye kubiri n'itegeko ry'igihugu, nafungwe nakatigwe n'ubutabera mu gihe yamaze guhamwa n'icyaha cyo gusuzugura amategeko y'igihugu. Noneho rero abandi suko babibona, baravuga ngo najanwe mu nzererezi kuko yagumye gugumura abakristo akabajana mu rusengero kandi azi neza ko urwo rusengero rufunze. Rero kubivugwa kwifunga y'amadini n'amatorero atujuje byangombwa mu Rwanda, by'ukuri uri kuragenda ureba ni ikibazo gikomeye cyane, ariko sinavuga ko ari ikibazo gikomeye cyane, ahubwo abayobozi b'amatorero byabananiye kwakira, ariyo mpamvu bariko baragenda bakora amakosa hirya no hino mu gihugu. Ariko by'ukuri ukomeje kureba zino nsengero nubwo zafunzwe, hari insengero by'ukuri zitari zujuje byangombwa urebye na insengero ubuyobozi buba bukeneye. Ejo hari umuyobozi umwe w'itorero yavuze ngo nako n'umuvugizi w'amadini n'amatorero yaravuze ngo ubundi inzu yitirirwa izina ry'Imana igomba kuba ari inzu isa neza. Banyarwanda, reka turebere hamwe zino nzu nk'uko mugenda mubibona. Uru n'urusengero, aya ni amatwarete n'izindi nyubako zari zubatse zigize runo rusengero. By'ukuri tugerageje kureba murabona ko no rusengero rudahuye n'igihe igihugu kigezemwo, ntabwo rujanye n'ibihe cyangwa se n'iterambere igihugu kigezemo. Noneho rero iyo urwego rw'imiyoborere RGB ruvuze ngo ntabwo
izi nyubako tuzikeneye by'ukuri. Yego hari abandi basabye ngo amatorero yo mu cyaro ntafatwe kumwe n'amatorero yo mu mujyi, ariko nubwo atagafashwe kimwe n'amatorero yo mu mujyi, by'ukuri uri kurareba nk'izi nyubako ntabwo ari inyubako nziza zibereye kwitirirwa ahavugirwa izina ry'Imana. Rero by'ukuri rero dukomeze tugenda twubahiriza amategeko ya leta uko leta igenda ibisaba kugira ngo natwe tutagwa muri uwo mutego. Mu kanya turagero tubabwire ibijyanye n'urusengero rwugawe cyangwa se rwafunzwe burundu bivanye n'amakosa abayobozi b'iryo torero cyangwa se abayobozi b'urwo rusengero bakoze. Rero ni mu kanya gato tugusaba gukanda subscribe niba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel ya Top Figure TV, niba ari ubwa mbere ukurikiye amakuru yacu cyangwa se ukaba utari bwakande subscribe, turagusaba gukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu agere nk'uko twari dusoje kubibabwira. Reka dukomerezeho. Twariko turavuga ibijyanye no gufungwa kw'amatorero hirya no hino mu gihugu. Twari twamenyeje ko hirya no hino mu gihugu hamaze gufungwa amatorero agera mu 5,600, ariko menshi muri ayo n'amatorero by'ukuri ubuyobozi bwasanze hari ibyo atujuje. Bababwiye ko bazongera gukora ari uko bavuguruye cyangwa se bujuje ibisabwa. Rero ni naho amashengero amwe amatorero amwe ariko aragenda yishaka nk'ubushobozi kugira ngo byibuze kubamaze guhabwa amabwiriza yo kuvugura cyangwa se yo gushaka ibyabuze igihe nicyagera bize biboneke. Noneho rero mu gihe hari amatorero yafunze bafunze by'agateganyo, hari itorero ryaraye rifunze burundu, ryarafunzwe burundu bivanye n'amakosa yakozwe n'abayobozi. Mbega iryo torero ryakoze ayahe makosa? Iryo torero ni irihe? By'ukuri niyo mpamvu dukomeza tugusaba gukanda subscribe kugira ngo amakuru agende akugeraho ku mwanya. Itorero twamaze kumenya ryafunzwe burundu ni itorero bita Umuriro wa Pentecote. Ni itorero ryari ku bisanzwe ryari riyobowe mu buryo bwemewe n'amategeko nk'ayandi madini n'amatorero. Ariko reka mbanze mbabwire inkomoko y'iryo shengero. Ni shengero ryiyomoye kuri ADPR, naryo rero ryafunzwe burundu mu Rwanda. Ese iryo torero ryafunzwe burundu rirazira iki? Byagenze bite? Noneho rero nk'uko twagiye tubimenyeshwa, amatorero n'amadini uko agomba gukora, ibyo agomba kuba yujuje, ibyo agomba kuba asabwa, nk'uko twagiye tubibabwira mu makuru yacu yatambutse hano kuri Top Figure TV. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwaratangaje ko rwahagaritse iryo torero mu Rwanda kubera ibibazo by'imikorere. Ibibazo by'imikorere twagiye tubibabwiraho by'ukuri, tugenda tubibaganirizaho tubabwira imikorere yemewe n'ubuyobozi itorero rigomba gukurikiza, nibyo itorero rigomba kuba ryujuje kugira ngo ryemererwe gukora. Ejo twabibanyuriyemo bigera ku bintu 10, ariko iruhande y'ibihumbi yabijya bintu 10 amatorero agomba kuba yujuje twabanyuriyemo ubushize.
hari n'indi myitwarire itorero cyangwa se idini rigomba kugira. Iyo myitwarire igomba kuba nayone igendera ku mahame n'amabwiriza y'ubuyobozi. None se umuntu rero yakwibaza imikorere mibi bavuga yatumye iryo shengero rifungwa burundu byagenze gute? Abayobozi bari bayoboye urwo rusengero umuriro wa Pentecote, harimo umuyobozi yari asanzwe aruyoboye n'undi muyobozi wungirije, ariko wowe wungirije yari amaze igihe yarahagaritswe. Ntituramenya impamvu zari zaramuhagaritse cyangwa se zari zaratumye aba ahagaritswe mu mabanga yari afite, ariko bagiye kwifataniriza hamwe, yaba uwo muyobozi yari yarahagaritswe, yaba n'uwo yari akiri mu mirimo, bagiye kwifatanyiriza hamwe mu kuvuga cyangwa se mu gushyira ukuri ahagaragara. Rero nk'uko Top Figure TV yagerageje gushaka ayo makuru, tubinyujije mu kinyamakuru Kigali Today, umushumba w'iryo torero umuriro wa Pentecote yasobanuye ibyo gucanamo ibice. Yagerageje kuvuga impamvu by'ukuri ziriko ziratuma itorero ryafungwa burundu, kandi ugerageje kureba by'ukuri aho uno munsi igihugu kigeze, ibyo kinyamakuru Kigali Today cyagerageje gushira ahabona bibaye ari byo by'ukuri, kuba ryafungwa burundu ni ikintu cyumvikana. Ni ukuvuga iryo shengero hari hagezeho ricamwo ibice abakristo, ryariko kandi rigenda rikwirakwiza cyangwa se rigenda ryigisha iby'amacakubiri. Ikindi iryo sengero ryazize ni ukutubahiriza gahunda za leta. Uko gahunda za leta zagenda zitangazwa, ntabwo iryo shengero ryigera ryubahiriza izo gahunda za leta. Ibyo nibyo twakuye ku kinyamakuru Kigali Today, ariko nabyo nyine byaje gushikirizwa n'abo bashumba bari bayoboye iryo torero. By'ukuri rero iyo bamaze ubwabo kwivugira ko batari bagikurikiza amategeko cyangwa se amabwirizwa y'igihugu, cyangwa se batari bakigendera muri gahunda za leta, ari byo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwaje gushingiraho kugira ngo iryo torero rifungwe burundu, byari bigoye noneho rero ko rikomeza gukora ritariko riragira ku mabwiriza ya leta. Noneho rero ni aya makuru yo kuri Top Figure TV. Niba utarakanda subscribe, turagusaba gukanda subscribe kugira ngo amakuru agende akugeraho ku mwanya, dukomeza kandi no kwihanganisha abafungiwe insengero, ariko twongera kandi tunabatera intege, tubabwira kugira agatege, buzuze ibyo batari bujuje, kumbure Imana hari icyo yakora ejo bakongera kandi bagafungurirwa. Twongera kandi tunabwira ko ntabwo leta yanga abaturage, ahubwo ibyo ikora byose ni ku neza y'abaturage. Bakunzi ba Top Figure TV, tubasaba gukomeza gukurikirana ibiganiro bya Top Figure TV. Turi kumwe hamwe namwe, mukomeje kudutera inkunga, tuzakomeza kubashikiriza amakuru